12 wa vaehleketeleriwa va khomiwile loko nhungu wa vona va baleseriwile no vaviseka eka mhangu yo ringeta ku phanga hi Musumbuluko. Un'wana u khomiwe wa vunharhu loko un'wana u khomiwe mixo wa namuntlha. Commissioner wa Maphorisa Elias Mawela u vule leswaku 25 va ehleketeleriwa ku hehliwa ku va va khumbeka naswona maphorisa va le kula vanene lava nga baleka. Mawela u tlhele a boxa laha maphorisa ya Gauteng va nga hunguta hikona tinhlayo ta vugevenga. Ni hambi leswi tinhlayo ta vugevenga ti nga ya ehansi, tinhlayo ta dlayiwa ka vanhu na ku ringeta ku dlaya ti tlakukile 18.3% na hi 5% loko swi ta ka madzolonga swa rimbewu. Milandzu ya rigombo yi ehansi. The most prominent motive or causative factors leading to these two crimes are arguments, misunderstandings resulting from social behaviors. These two crimes are also leading contributors towards our domestic related cases. Timhangu ta ku phangiwa ka mimovha yo tleketla mali ti ehansi hi 29%, loko ta swa masangu na tona ti ehansi 6.4%.